Crna Gora bez smeća je crnogorska nevladina organizacija koja je osnovana sa ciljem da poveže ostale nevladine lokalne organizacije, ali i ostala građanska udruženja koja su spremna da se na aktivan način uključe u problem otpada, njegov tretman i odlaganje u Crnoj Gori. Sa mnom u studiju su Maša Tomković, sekretar projekta, i Vanja Cicmil, projekt koordinator. Dobro jutro i dobrodošli kod nas. Dobro jutro, hvala na pozivu. Dobro jutro, bolje vas našli. Mašo, vi kao jedna od osnivačica ove organizacije Crna Gora bez smeća, odnosno Zero Waste Montenegro, možete li objasniti koja je misija, sa kojim ciljem je osnovana? Da, pa evo kao što ste i sami u samom početnom izlaganju rekli, njegi početni cilj je bio da povežemo i nevladine organizacije, ali i građanska udruženja koji žele prosto da se na aktivan način uključe kada je u pitanju upravljanje otpadom i tretmanu otpada u Crnoj Gori, da ih povežemo i nekom sinergetskom efektu doprinesemo da kažem, prelasku Crne Gore sa linearne ekonomije na cirkularnu, što je negdje budućnost upravljanja. Također mi vršimo aktivnu saradnju kako sa lokalnom samoupravom, tako i sa državnim organima, gdje vršimo različite konsultacije, optimizacije samog procesa i dajemo savjete vezano za optimizaciju procesa same reciklaže, jer reciklaža je posebno u fokusu naše organizacije. Koji su to najznačajniji projekti koje ste do sada realizovali i kako biste ocijenili njihovu uspješnost? Da, pa mi smo mlada organizacija koja je osnovana početkom 2017. godine. Ono što bih posebno istakla i na što smo jako ponosni je jedna uspješna akcija zabrane upotrebe plastičnih kesa. Naime, prošle godine i u ovo vrijeme Zero Waste Montenegro je pokrenuo peticiju za zabranu upotrebe jednokratnih plastičnih kesa. Naišao je na veoma dobar odaziv. Preko 4000 građana je potpisalo tu peticiju i mi smo nakon toga započeli saradnju sa Ministarstvom održivog razvoja i turizma kao relevantnom organizacijom vezano za to i sada prosto tražimo načine, sad smo u pregovorima, na koji način je to moguće u naš sistem, da kažem, inkorporirati i već vjerujem da krajem godine imat ćemo i prve rezultate koji će biti vidni, odnosno građani će moći da ih uoče u svakodnevnom životu. Ono što također bih istakla je smo za ovo kratko vrijeme također uspjeli da zapravo započnemo prvi internacionalni dan čišćenja obale. Prošle godine smo preko 3,5 tone otpada sa naših obala pokupili. Ove godine ćemo, da kažem, idemo mnogo ambicioznije. Pridružit ćemo se i drugim organizacijama i zajedno u jednom pod oznakom Let's Do It Montenegro ići će čišćenje ne samo obalnog dijela, već i kontinentalnih dijelova naše obale. Inače, mi se bavimo edukacijom mladih, najčešće su to djeca školskog i predškolskog uzrasta, a od projekata koje bih htjela da istaknem je projekat koji je upućen na kompostiranje. Kada već govorimo o najvećim ekološkim problemima, vi ste pomenuli korišćenje plastičnih kesa koje su negdje, čini mi se, najproblematičnije. Pa kako se boriti sa ovim problemom? Da li je dovoljna edukacija građana ili su ipak potrebne neke restriktivne mjere i kazne? Da. Ja bih prije rekla podsticajne mjere, odnosno da na neki, da kažem, fin način građane, da kažem, malo poguramo u nekom pravcu u kojem želimo da se kreću. Plastične kese su možda najvidljiviji problem, ali problemi u ovoj oblasti su brojni. Mi kao zemlja kandidat za članstvo u Evropsku uniju, sami trenutak, mi tek sad otvaramo poglavlje 27, znači ovo poglavlje je označeno kao poglavlje gdje su najveći izazovi, a upravljanje otpadom je potpuno jedan dobar dio tih izazova čini. Naime, potrebne će nam biti velike infrastrukturna ulaganja, negdje su procjene oko 350 miliona da je potrebno uložiti infrastrukturu. To govori zaista o dubini problema u kojem se nalazimo. Nije problem, nego prosto startna pozicija nam je jako niska i treba će nam vremena da kažem, negdje stignemo korak sa Evropskom unijom. Evropska unija je jedan od zahtjeva Evropske unije je svakako i reciklaža. Pa koliko smo mi kao zemlja koja je predložena za članicu u stanju da ispunimo sve te zahtjeve? Koliko je to moguće da se realizuje? Pa
sve što odlučimo moguće, ako smo zaista spremni da se na ozbiljan način posvetimo tome. Dobro je to što ste me pitali iz razloga što evo sad baš u ovom periodu negdje i najveća buka u zemljama Evropske unije upravo oko procenta reciklaže, jer u nekim strateškim dokumentima koji su oni donijeli u prošlosti stoji 2020. godina kao godine u kojoj sve zemlje ponaosob članice Evropske unije planirali su da imaju 50% reciklaže. Mnoge zemlje su i nadmašile tu cifru, međutim ima onih zemalja koji su, da kažem sad, već u problemu jer ne ispunjavaju, približava se rok, ne ispunjavaju da ispune to i nakon što to stupi na snagu, oni će morati da plaćaju godišnje penale koje se broje milionima eura. Ovo je nešto na što mi zaista treba da obratimo pažnju jer obzirom da smo kandidat za članstvo, ja se nadam danas sutra figurativno da se izrazim, ućemo u Evropsku uniju i ukoliko ne ispregovaramo prelazne periode realno, a da kažem, iskustvo nam govore da nismo baš dobri u procjenjivanju samih sebe, može nam se desiti da prosto imamo određene kaznene mjere za to. Pomenula bih još jedan moment, to je, dakle, sad je dat na usvajanje jedna izmjena direktive koja će stupiti na snagu krajem godina koja se tiče plastičnog otpada. Naime, sada je poseban fokus na plastični otpad kada je Evropska unija u pitanju, a tu bih samo izdvojila da će određena grupa plastičnih proizvoda gotovo u potpunosti biti izbrisana sa tržišta, morat će se tražiti neke alternative i dizajnerske, ali i kad je u pitanju materijal. A posebno ih istakla nešto ako što je jako zvučno, a to je da su plan je da do 2025. godine oko 90% plastičnih boca se kroz reciklažu vrati ponovo u upotrebu. Sad, to je jedna jako ambiciozna cifra. Ako se vratimo na sadašnji teren i vidimo da imamo 2 do 3% ukupne reciklaže, da je reciklaža negdje manje i više moguće samo u glavnom gradu, jer tu imamo reciklažnih dvorišta, zaista govori o dubini problema u kojoj se nalazimo, ali i o tome koja je naša sad trenutna pozicija. Dakle, morat ćemo mnogo da radimo u narednom periodu. A koliko mi kao građani jedne ekološke države imamo uopšte svijesti o očuvanju životne sredine? Pa ja bih to prije nazvala ovako, prosto navikli smo da budemo okruženi jednom jako lijepom prirodnom, zaista Crna Gora ima izuzetne, veliki broj nacionalnih parkova, destinacije rijetkih ljepota i nekako navikli smo da rastemo u tom ambijentu i smatramo da ničem možda ne treba da doprinesemo. Sada kako se mijenja stil života, kako je sve veća naseljenost, problem odlaganja otpada postaju sve vidljiviji i sada i na tim lijepim mjestima na kojima smo navikli da šetamo, koja su turistička mjesta, već vidimo otpad. Ovo sad govorim za stvari koje su vidne, tako da jako slaba je, to je da kažem par osvjećenih, nekolicina osvjećenih pojedinaca, ali ostali, to je da kažem na jako viskom nivou, eto, zadovoljit ćemo se eventualno odlaganju u kantu za smeće, da ne pričamo o selektivnom odvajanju otpada na mjestu nastanka. Vanja, organizovali ste jako interesantno predavanje 25. juna upravo na temu kako da smanjite svoj otpad i sačuvate svoj novac i planetu. Možete li nam otkriti malo više detalja? Da, naravno. U saradnji sa Montenegro Eco Adventures, turističkom agencijom, Nacionalnom turističkom organizacijom Crne Gore i Fondacijom Princ Albert od Monaka organizovali smo predavanje internacionalne blogerke, influencerke, autorke knjige Zero Waste Dom, koja se bavi, cilj ovog predavanja u suštini je da građane Crne Gore podstaknemo na neko malo odgovornije ponašanje što se tiče samog generisanja svog otpada, a u isto vrijeme da pripomognu zaštiti životne sredine i očuvanju naše životne sredine, kao i da što će se pozitivno odraziti na njihov budžet. Predavanje će se održati 25. juna u Cineplexu Podgorica, Delta City. Predavanje će biti i na crnogorskom i na engleskom jeziku. Registracija je obavezna i može se izvršiti putem našeg sajta, putem linka koji smo tamo postavili i besplatno je predavanje. Besplatno predavanje, otvoreno za sve? Jeste, upravo. Pomenuli ste da je predavač na ovom predavanju Bea Johnson, pa zašto je baš ona prava osoba koju treba da posluša? Pa Bea Johnson je sa svojom porodicom
vrlo posvećena životu sa što manje otpada. To pokazuje i to što oni godišnje svega 1 teglicu otpada proizvedu, njihovo domaćinstvo. Kako je to moguće? Moguće je. Ona će nam i na ovom predavanju dati upravo 100 savjeta na koji način možemo da makar smanjimo tu svoju proizvodnju otpada i da time i doprinesemo zaštiti naše prelijepe prirode, kao i da smanjimo naravno troškove koje pravimo kao domaćinstva. Ona je također napisala autor knjige Zero Waste Dom, koja je prevedena na mnogo stranih jezika. Redovno je na konferencijama, na predavanja širom svijeta. Također, što je interesantno, da je dobitnica nagrade The Green Awards. Znači, Bea će nam dati tu preko 100 savjeta kako da smanjimo svoj otpad i kako da se krećemo u tom jednom pravcu stila života koji je vrlo jednostavan, minimalistički, pozitivan i koristan. Ono što je negdje posebno interesantno je da, kao što ste pomenuli, registracija je obavezna, ali kako ste naveli na sajtu, ne želite da se štampaju pozivnice, jer vam ne treba papir, nego je dovoljna online verzija. Jeste, naravno. Dovoljno je samo da se registrujete i da ponesete na svom telefonu potvrdu o registraciji. Što je negdje i početni korak u očuvanju prirode. Naravno. Ako bilo makar nešto primijenimo od svega što bi nam Bea mogla prenijeti iz svog iskustva, to bi bilo odlično. Još jednom da ponovim onda za kraj datum i vrijeme. 25. jun, Delta City, Cineplex, u 18 časova. Svi su dobrodošli? Svi su dobrodošli, naravno. Biće jedno lijepo druženje i drago nam je da vidimo što više građana da se odazovu ovom pozivu. Hvala vam još jednom što ste bile moje gošće i što ste izdvojile vrijeme. Hvala vama.